Abusuafo mama ha mama kwaba eba Adom TV so ye wazo ye na esan se ye wazo ye ne adwen Ghana fo hunti ene fiade wie bia be hia ye de mi wo case na ebro se de ba wo case awo obia case wo no ye betimi de lawyer fo aboa ama wate wo case na se wo hu kwan na rights awo wo hu de mra no ebe ya ode ebeboa yensisi obia ewo Ghana hanum emra empendodo a ye wo mra ewo ahase ya from film lady efia pokua nti ene Bebatna obi na oye MC wedding as you say I have the singular honor and then so I have the singular honor and the privilege me production team I the high court judge pa na ebetna na de enti ene enwasem no e wo se owen waso na obie wani na wo hwe me wo case na wo tie nsem a ye ka ne se de enti na case si delay me sure say wo do case akokota ma che ana se unu ebi di case akokot ensase die ni ade de bia na che enu ti CJ yakopon sha maami we da se ode maami we ma yen na justice of akufu CJ ba o se ode e-justice dumedie bia bene ya de justice atenten ya de ato internet so e ko digital se de broni beka no kwan ben so na wo benya atenten na ankoye te se de ye de bia enim se wa court u case no supreme court no wabrem enu high court kran no wa wo bewu eja ho me papa de owuja case no e na okoye anse kra na ono aka se onya enforcement of the judgment intiane ya the high court judge aba obeboa yen de ensem no atoto de wo say da san so na Ghana Bar Association lawyer foko omuso etu pani pa oba besi obesima je say ma sua de ko akire aye encouragement ana say nkranche e de ama wo a wo ya baba wo bia na abaya o hwe no etumi abonte na de ye be ne ma bebe nti mi say de meka no ya fa me vim lady efia poko wo questions bia na de aba me o case na yetumi yi ano ama say denti de kwan ben so na be fa no to mobile phone so kra obetumi esi wo bi memo obi emusa emu kwase last week e kan high purchase ne ade work and pay ni nyina wo case na se be yo obenya e-justice no ehun kwan ni bi enti ene ye kan sa se de meka no aboafo akese no madam omoboa ya ma ye de me case na ebro ben na ne ehumra na fe me high court judge ameka ho asem Ghana Bar Association lawyer for company fo a om de sa e-justice be ye adwuma se na ba wo so obenya justice because CJ on person justice e be delay na aye denied ye ba sesi a na me kan me wo case ana na ye wo so no ntie ne ye ba bebo enkomo no na se de ye maame CJ wa ba wo hwe atenten ne adwuma no na ekuta no enti nka justice delivery na se judicial service no esan se si ne stress nti empendodo a enye adwuma mankrofo no obatan oda otumi na nti ohwiwe mu a na o se ode nhihye bi be fe no e-justice digital system na yebechirem na maperifo ehu nti na me wo Justice Alexander Osetutu High Court Justice wo Accra hanum se ore temuafo tidwomu a on na hwe se se de nyakopo adwuma ye no wo sese o kari asem na de da na de ato de enye no na nya wo no asotwe na afa sanso na ye maame Susanna Nyampon Ghana Bar Association wo mo anamusini wo hanti penifo mieni aye adoma omo nya ni pato busy pa ka wo ukoshia no kra o ma 1 minute a aye kra unto be ntua kan so ne Adom ati o ma ba no te penifo mama wakwa ba good afternoon subium but justice mama chance influ so say the entire CJ akofa e-justice number de ate bra mo pa adwumedie no ntoma ne se ebeboa ma obi enya kwan na ne saka justice ana atenten nim ade na ma case kra delay nti ama we se ho abehia mo de abai ye fia me dase na se de nyina ye nim no ye use paper e-justice ne nyina ne se ye copy paperless they say we are say konanim okay enti se ye ja paper no gu ho na kane no anase said enim no okokota ukobie file yet koha ne atoso ne ufri ha no ko it by the time wa yemie docket no kra no na say odi the whole day eno achi any process bi a okope bia no say o pe order bia ubedi a kire sa but say yes down them computer so mobile phone enter na yenye bibia ama I see it is a paper na ma cases ne che no eno ka ho bi na mpacho enye mo judge fo no oh so mo ka oh system no aha nti se sa no me ya ye de toto akwan mu ni nyina eba so a ebe ma ye nso ye betimi aye ya famu de paper no se bia obekọ court ese paper bi obi a file paper bi ese beto wanim
ye be hwehwa ayes ye hu ba bi afa na mom sese no se me wo me fie kra metimi aye dwuma no ane se me call computer so me hu file a obi a file na within minutes adwuma bi ese me ye wo ho no metimi aye obani we de mesre o nya se we ya nti ya mesre o kakra ho nti mpese meti ana so nya se o kira na ba bi a me dey mi hu ohie ni ba ti sa wo ho nti wudi no kwa se metumi sia da mo mi aweni bo nti justice o kan se ya yesi paper bi ayira de na ma saa ne ma no mo na mo di case a chenti munim de na ma saa na we ayira ko file we 14 days all those restrictions de fi ye nipa ide ade afa ni pansem bia anye nipa ni nyina na se bi omode adwen pa eti ho enti se me mihia bibi na ma ba ho a ebi awo no be hwehwe se metue sika bi ma enti se ma mfa sika na ma obetena so na ache but sese no se obekọ bi eho na ono akopesa ade na ma no yesi tena ufie na ye wa wo boy ya utue sika ewo ho a na ye de ama o system no so Auntie Susanna mami Musa wona represent Ghana Bar Association case e delay yesi mo lawyers mo so mo ka ho mo kwa na ne mabre because person client no ma o sika de doors nti mo Ghana Bar Association mo chefa e wo cases e delay ni mo ne sen oh me nka se lawyer for nkwa na ema cases no e delay se na my lord kan no eto de bia na document bi eni ho nti my lord nti me ankan enso ya begina court e se ye adwuma okay nti eno nti me nya ho hwe ifa na obo we de asem no asem na de abeto nanim no onpense mu obe de de asem na ma na yese ya agya ni case no yetu ahye dakaka to de bia onyonko yare ye bia nti me nka se oyare chia ne che ye nkoso nti enipa afemu de esi na waka se o my lord me nyonko atwo ye se oyare nti ye ntimi entu nhye dana ne ho ntimi ntono no mejina ne nan no ntimi nye adwumani ye mo eto de be nso a ya na a client for adwumani ye wan metwia no akogina mu ntimi nye adwuma no nti saa no so da bia ne ye ka wo de che to de bi nso na ja honam nso ayemre ese kakra nso betom nti na no nso etimi ba because client no am ehu nti na eno nso de next paperless na my lord de kan wasem paperless ye nim say at paperless support eno kra be si ne nkofo bebre da kase oha wo ho nti mo de mo lawyer for no mo ye paperless bi ana ye court room hope na paperless beba patro eni na ye bi e-justice no say for yan lawyer for no utimi kotena wo computer na chi document our person o de koda in court no wo scan it na upload it onto e-justice system kai so utria through online payment mobile money debit card wetria wi a system no be process document no asan beda ho through e-justice na nso no lawyer what the other side ono nso obenya ne copy through email notifications ni na ebeye nti paperless no enye court ne nko afem but yen so aye work no yen so ye call paperless yes say lawyer from the mo paperless ndi mo nye mo fanya adwuma je say nti si je amfa me ya nka mo de paper no a say eja eye mrasem first ne de ye se wo file bibia fatu paper so na fabra nti say mra na esesa no na yen so ye nam because a lawyer for don't need say de bia ye de mra no ene ye adwuma nti na obeka kire say ye no saa na yen so nti my lord me say o say justice mo mra etaye chire say de unu aketu eke na je say kane no na mra na say yen use paper no say aye mra foforo say yen ko justice no yo say o unu anu nkomo mo twema so wa bia ye na law bia ni wa o ba o say da bi say ya tie sikwan mu na emra no so de ese ye no yaye na bi ho no mo a ese yesesa no a eno so yeguso for example service say ye ba be serve document bia ye say betimi aye na Facebook ne all the yini nyina no yetimi e de serve obi na nya fe na belief ebeba ho ba in the meantime my lord mpacho nyambo checheche no mame because en na de Facebook ni WhatsApp ni ade nkofo na hopa dodo no e wo hopa
chechem e-justice mo di Facebook social media ne enka so mo di ni nyina beka ho yeah di ni nyina beka ho said they make kind of gradual process na ho no emra asisi a ye use no high court civil procedure rules no eno na ye pese ye dan ne ani kakra enti ye process enti ye nche bia no said ya hyase but ye hwe se sisi a no ye timia cover law court complex en kan ha okay yeah, say by the year 2022, in few years, by 3 years' time, no. Supreme Court, any Court of Appeal, any Accra Henina, Accra Temenina, no. Yebeko sa justice, no. Now by the year 2025, Ghana Henina, into a gradual process, into Namaya Yadumoa, a new be in fear numudi, and a Ghana Henina, no. Paperless or social media no na just say no say e say divorce say obetwehwe be ma na oba no obese otete wa unhunu no waseve no da anansa asise ono obetwea unhunu no waje wasase abos no wa basa na otete obi kura to media homte no anom sa no wawu anabisa nti say unhu nipa no Facebook WhatsApp utumi serve no mpese o chechere no mumam I am say you interested pa I feel twemu no court na decided there had been instances yes several been through Facebook but ye pese parliament and so they emra kunino etechiri enti sa and also ye possible enti mpacho na chese no kwan ben so na befa ana bia law ne ba na be cheche mu kwan ya befa sisi ano de law no eba but Ghana mra no ye wo de parliament aye and I free BB steady size and I say court na nso etimi nti ba bia kwan da no court ni timi ye de ebeboa enti say dem kan no court to be decided e wo memu ama ya sebu be through Facebook but e bi bedroom rebi no bi be challenge say emra bi entachiri say yetimi ye na hoden no esu akakra na parliament e de emra tachira ene betimi asipi mama musa say mo lawyer for mo ba be so mu ibia mo ka ho bie ye ni say paperless here e koso report wo de toto ho a bebre won mo bedu yes internet fun mo lawyer for sutu de mo ye champions awe ye kra na mo ni obi abeya yi kwan ben so na internet service because wo lawyer no say wo say wo go onto the platform say they okay here wo chamber say wo law firm wo ni proper internet service obey dan connect to client wa na mo de na mo ye afasa connection no emre bia no nyema esesa no na nipa nso esesa nso di akiri say first no obe call law firm bi na nka typewriter na nka esi ho but say no okwa computer wo ho say obe hu say lawyer bi the typewriter abo process bi no eye rare obia use computer nti kakra no enya beto dwa no den ya ese wonso boaboa ho ano na wonso udi akiri say nyankopon andom internet no ho nya den sa na nti arrangements law office bia betimi aye obenya obetimi aye nti enye se yenso yaka se internet nti ni e catchy there bi ese yenso keka ye ho community yeni na bebo mu ne ahwe even on the bar side se say ye cry ya start yenso ye won ICT reforms yenso ye say solicitor's license utimi ye no online utimi try would use online ebe kakra no ye beto aba online conference ya ebe court academy me adoma ya be apply for conference online nti yeni na no ye bomu ne ahwese ne Ghana ni na no ebetimi akoyinim na abrabo no etimi ayefo kakra ama mo members say lawyers ni nyina mo law firm say mo so nko online mo nyina mo ye ready for e-justice se na me kan no emre ne dane a na wo nso wo dane so mama Susanna wo be ko hwehwe fa body abeto me choko ana ba bia me school die we adanse oduma se ana dada de no kra amenem bia ni ho nti law firm say wa kra na eye e-justice na nkrase ni nyina ye bi say nti na ye den nkran law court complex no sha ase ho na high court dodo na won kran no ewo nti ye de hwe na ye de sha ase ni hu se na niema ni na ekọ because ni na no eyen kakra na wo de toso na wo de toso se na ebe ye no na se na my lord kan no by 2022 na Supreme Court of Appeal other regional high courts abeka ho ebe kakra 2025
na Ghana man mu nyina 2025 nso yen hwe 6 years away enti obehu say first no 2 years ago na ebi akra na 4G ebi ni Ghana enso ene 4G ye de ye adwuma nti kaka na ye de ko enso eno de waka ye no krepa but ni nyina mu no ukọ baabi so a network kura ni wo se nkofo tu kwan na no he ne ye ko baabi e ko cheche niam ya next jisu okogina baabi na wenya yen nti my lord de ye ka e-justice mo kan de me na no we kura se Jacobu no ha bi ono kura ho kura the district capital ne nkurase no obeden dru obenya sa e-justice ni bi yo said the system no ACT no ye nye no se bi uni internet a untimi ma court ye wo ahoduo mienu se wa wo betena ufie na wa waye ana se ye wo service providers enti de onimu no obetimi akọ na watua fee ketewa bi na omo aye ama no na service providers omo be wen ye shase ya shase di akra omo be wa ha enti ye tremu a ba bia court no ebe ye e-justice no so omo be ye adwuma ho na bi obi a wako school kakra bi o JSS obetimi aye mobile money bi nti eno no process ne te sen eno asa wo call short code na said internet ana de na be no no o shase a obedi kan register na ya ma number na register we internet no your website a obetimi ampa cho de sen website na say to me de ayabroche fo bebre wo divorce petitions a omunya ya nko omu person omu so free wifi wo obu oso organ ni ye hu website na nka mimi say minyo obi a mesu no nti si ya hu website na say makọ register na magimi code ntem obi a waye me boni bia na ma pilot munya mbadam say CJ e-justice e-justice.j Pacho no space bi anim Debbie e-justice dot no e-justice.jsg okay JSG Judicial Service Ghana. Oh okay JSG yes okay e-justice.jsg dot government that gov .gh hey that's why they obi akọ JSS go my lord e be dey man o e-justice.jsg.gov.gh sir e drop so do into uko na uko register aha na yewo ade a ye di register o the national ID aha ebe so passport because national ID na my sana say passport and say voter ID aha o register process na be treo de esese oye aha ohun basic information your mobile number na yin nyina o be provide na fe system no e de wo number 2 na say e-justice number mo judges na mo tro long hand you see and the boy was going say hold on the boy was going no much na me a court reporter nti who dey na judges ne eno mo nya biom say o ba court ye be ye bibia o computer so enti mi kofi anya fe na me be so afa no enyina akọ mi dru fi a me ball me tena me company metimi aye adwuma se nyame mfa saa ma e bi ada me yare a me ntimi ma adwuma na me wo judgment bi a metimi me wie ya metimi a forward so obi apply a nya fe na se offer system num ko tua otene dem no apply by 30 minutes o tua sika so o tua na ye de na de ama no okay na mpacho judgment ya mo be upload eno so nko fa asem ma yewo strong security edit judgment no ansa na ye shase no em say ya put your house in order into your strong security a year a difficult untimi rem to na de won conform ya hackers ubekaya election petition bayi na yem hye obia yem hye no afia ehu bi ani me to me tina ba bi ma me hack system ma me wo say judgment ye be ko bi ade be san my lord wada no na me ma wuram na ma ko change judgment in the favor of the opposite side ehu bi ani ma test ni ya test ni nyina ama bibia ma chiri bibia enam ne kwan so yo na ba twanti Susanna mo amoya lawyers amone judges na ye adwuma ya so de ye mo clients ye nche dance asema sesa ye de ba minim se me case ye de de obeka bia me case ye de nti o chena se mba na o se afi de e-justice bi ya fa we nkofa so clients na be ya na wo lawyer na wo be ya ma clients no impempe no filing ne de ya na wo lawyer ne nsem
but e-justice no so eye nyame bi ma ne boa. For example, say na my lord kind no after odo ID no phone number register na wonya bibia your friend BPID na your friend business partner identification but na odi din kita ho e wo e-justice system no eso inti say wo BPID number e link to case na emails say wo case ne beba so ochina ne a send you text message when who say oh ampa refi e mi case no e ba so ochina e bi be call lawyer no ho nti ebema clients no so enya some kind of involvement in their cases na enya say oh e bia call lawyer ho na wentimi anka nche na bia lawyer bibi nti wentimi e bia na judge kra no saada no wentimi ama ana onim say o program bi ba saada no ontiment na nti through the system no say yenya notifications e be che hwenya ya say na wetu car na wafa plane efi Accra no wakodu Kumasi ni aka cho say court na ntena ya pa nti e hope say as the system is going on so bibi sana na ya bo mama ni anajo oh court ni intimate no ma pem baby at na ma dwuma bi kra me wo ye na metini aye but Susanna de mu ye set telephone ba enye ne o but ye nyina ye no judicial system they okay they haven't done it nti na utumi full play free akota male Kumasi yes ya amfre okay senka telephone ti e be na judicial service ye di say we telephone kro mo nye yo muntumi mfre onka just okay sama so say computer dey e-justice eno ebedi mo inti na menso me wo committee ni so nyema we inti na yenso yo se na be nyema ye wo committee ye wo committee lawyer for mo ka ho lawyer for ka ho ye hwese ne e-justice adwuma no ebekọ akonkan na enu mu no on se no sa wo be frɛ lawyer just wo ne phone number na wa frɛ no wo be frɛ wo maako but with the system no as long as email no ho no na wo case course list no ho no system ni nim case bia eba so wo bia email wo ho dada into one touch. The system is sending the emails out. And yes, and one by one. The system is supposed to send out the emails that you will be asked. So that way, judge no, untimi enye juma inti ma obia Emma Court. I was about to say I will share me case and I will live or Adom TV and the High Court judge. I bet na studio at the Ghana Bar Association lawyer Foko and so I know senior bet na my yesterday the entire case is delay and the entire CJ or battle more say there be or very so the digital justice delivery system. Ebeba ya dani ya wan ba eba abebusa say na o case na eche no eba ne sen na eche na we ebe de hu say ebe di mu ampa ye ba sisi a some makwa bi mi case na ne de mi case o e na Ghana fo nyina so case omanfo a wakọ court da ana unko court wo de hwe police station kra kakra na obedru o no hwede police for nde yo yesi unimu a hwe na wo de wa udru police na police ko bra ne na wo hu se court de ne ko nya easy sa nti na Ghana fo bebe ya o se fama nyame na se be ye chim ni tipa akosi na chi nti eso emra no won side a ebetimi abo ano ebi a wo abroche na wo hwe e wo mi okay sana so e wo Europe na America emu bebia Asia bebia wo issue a no wa text ba ko Adom TV Facebook page ne so bon se stream live e wo ho no wo question na de aba na ebusa judge ama because nya de a wo betimi nya wo ko YouTube so abon ye mi okay sana live e wo ho wo do question to a menya daje na mabusa eye judge e de ama ene lawyer so de ama empepi no nkofo do so bo ebo judges no omunyo madwuma ye o se na judge ti anom no kire mu say omutuo bibia long hand yo Kofi is going I say abotre Kofi is going ave kabie na wa we ye de ma wa ebe wo sofo credit we ma no a wono kro buttons ono obe what to me nti se judge be ye say ya na me ya judge ya nka wo nko ye long hand na me hwehwe wo fie na afa na akwa long hand nti problem ho no en na CJ say yes san ne nko no digital no nti my lord any Auntie Susanna me mama kwa ba bio ye hwe asema na me busa no the same judicial service we am no omo ye adwuma mo lawyer fo ni bi kra accuse omo na ene doctor ira en bi wo be hwehwe wiase nyina hu wi o just ye san ko start process so all over again e de na mo ju omo di say we de committee nyina achi
ombe ye adwuma na ma justice na ye ayi well idea ba ko mu say dockets are a work courts at least in the law court complex no ya scanning ni na ato ho oh sesi ye kase ya scanning ni na ato ho pending cases and cases amwe pending cases especially some of the cases in yewie but at least case bia ye dey abeto court from at least 2017 2016 till now nini na ya scanning docket muni na no ato ho nti bibia wo so say e won digital format nti say na my lord they can enya fe no obesoa docket kese no edi na chi akofie say okoni computer ne so a na obia obehu bibia yen so lawyer for no e-justice system ema yehu processes a ya file nti me wo ho me colleague on the other side a file process bi me come me portal ne so a ebetimi a kire me say document we aba me click here ebeyi aba nti say paper docket ni mpo eyera eye nipa enye mesi electronic docket ne de ewo ho nti bibia na say no you get it double ebe kakra na paper docket ne kra no ebe ka say oh ehu hia bebre ne de for storage purposes and I say ewo ho keke na ne ye de call up and down ni na electronic me fa me computer na me fa me tablet a me bie and we na okuta ne justice ni bia na ye no me fa cho so oba na okuta ba ku bia na we bia umiamia bitime ye because I know so me share we come me portal ma ko share me cases ma share a case we cry time be na my lord de ma me ma ko share na time no e wo ho nti ni no eye nyama ni bia e ba e kire se nipa no a mo ye adwuma no enye full effect a wo betimi e ka se na first na esi no eda so si sa my lord nti mpacho mo ajagefo yenim se bebre ho no ma moni afi nyakopo hira mo nti adwene no nyina anyansa nko a na bebre so ye de ne ma focus born before computers nti born before computers ni edi e-justice bai eye a unkobo bi na afi na judge afi na okobo e we he bi we he cause bia wo carry ayi mu nyina wo secretaries ni typist a wo mo ye bibia ma mo sese so de se wo akoye wade nti mo me nka se wo mpa na de achem born before computers judges no ye be de no mo so enter system no yo said ye minu aba ne di kan no ewiase ekọ nanim no na onso adane ho na sese metimi aka kire say born before computer for ni nyina no almost obia akosua computer no jumedie ya judges ayewo court complex o nyina ya co training ama ya kire ya co training ama de ese memeye no ya kire memeye de ese me click eye no obia wo responsibility obia wo role o play enti ye nyina ya training yensa enti nyese ye ya na eja no ho de ekosu ni nyina no yo obi nso ono so te ba bia o monitor enti se ebi o chena mi nim se me market ya o ba bia me kwakọ entase o chena me ma na nipa no en waste your time cry market ho enti se ma anye no mo ba obi wo ba bia ono monitor hu se ma anye madwuma yi enti ye soso ye hu mu no minim se ebe ma ya na pacho so obi wo ba bi no anye na adwuma yi a system no waso twen bi e de be ma o se bia se de am chinko for contempt se wo bu court mra so court a she bibi wantie bibi wo sa o se o ye de adwuma hye wo nsa na o nye ni ye dia se bi nipa na wo hye na se no ono be frɛw atwi wanim na se toa so na asotwe bi o se de mawa na de ama na che se e ma se lawyer bi say ya lawyers bi on my hye date omra na enye convenient man lawyers o mbe bu mra no so se na de onim se o me kan kire court kra se o ntumi ma o otini fia o tumi fa ne phone wa text ya akankam obu o kra se be okobo okogina ni kwa o se akankam yenya cases wa some of the lawyers obi o se ordinary case ama lawyer wa ya be afini on court krada enye convenient man crofo so mbe bu mra no so ana no se no date no de se bi nya lawyer ni na betena ni fie ahye date obeba court na wa ba court no na bi se ye de ahye benada enti se du benada no wa ma eno no de se de system no tie asa na edu ho na wa ma ene judge no se okoso a obekwa sem no so won twen se so asotwe bi na se ode ma se ye ball car obebo car lawyers mo as bar association no on your own mo amutumi manage
mo members no say appearances in court through sa platform way because lawyer for bebe ebetimi aba ne say obi be take advantage because first no be free and then the say digital they no so send there to platforms I can come me to me ma difference kakra o mo say the platform no say wuntimi ma court and yet through e-justice platform now be send it o presence you required wo court esa uko senate say you know the lawyer Emma Courta, with the e-justice, you still have to send either a letter or a message that won't me my court. And I saw trainer judge so the bema or the bema. And most judges over call my lord Becatro. A twaso bakumi enumiensa one ma courta. Ya was so trade them out, yet me boka. Beyond that, and so no, there are other enyema a woha etimitre to say o lawyer enye na dwuma yi a there are avenues open by association disciplinary committee outimi ekoka general legal counsel so into all those things are available for whoever wants it. Yeah, so lawyer for we try to make sure services na be ma public no they are good services. Okay. Yes. Indeed, not just a more kasa bar association there. Mun check mo members so be one more say lawyer Jinitika be affiliate court to cromada. Obetimi in any case obetimi have a platform no so and ma kasa or report it lawyer na ma bar association na. Does the system provide that? The bar association itself has its own systems. Separate from e-justice. E-justice near for the judiciary and the judicial service. And no the ombesha to a complaint be a faculty clerk be home and a complaints be a faculty worker and also complaint section where e-justice platform so ultimately Minyanka na computer hana go through near system because complain about bailiffs, clerks, and they be wo pa. For service nipa no, or so on service. Just one man bibi kakra. So yeah, so being for our tablet, man. Now unto so. So say I did just mo connecting me to the internet. Oh, your Wi-Fi or and you be connected. I can watch there. Also, your TV so one na be brain no right so. Say Ashanti we hand na no ya call ye. Obi ko gina baby due bi ase. Ashanti we no nya chire o. Due bi ase no ya call. Nti se pese e-justice near you one day one cry no cry o kire yan ya na ehu but my lord my member na o ka say judges no ye train you who say first na computer ba e say MS DOS hwan na ya che o typing say we as a platform media mo dey call digital pa o nti e no judge bia na ni mo na o ko fa ne baby dey misro no o baby a wan ICT ana JSS ni SHS we ne na bi o say kwaku bra grandpa type mami you say Republic versus no Republic versus okoye mistake na just obi ba na ekwakodem Ghana ha etumi de obi koto remand no obi forgetting nti computer training ben level ben e de ma my lord for no yo fia be das ye wo judges a omu nim computer num pa nti omu no ya samo more training awo adwuma bi e de ahye omu nsa say me ka say yo judicial Judicial Training Institute. From time to time, a trainee judges for no. Yes, our Ghana Telecom University. Yeah, the encrofu ni be a coha. Omono so train say, sir, a year na who can udi kan say, ubi MS Sami judgment. You know, more or more, ya do more computer num. Ama Sano mania money, you know, na assist system. T trainee JTI trainee judges. Na Ghana Telecom University and so trainee and Crawford with this training no and then training back up ongoing from time to time no ye trainee and minim say enoma be yi my lord we nya how near dem ham say ke your system aye manu aye ade ya election petition kwa ma ya manu cases akesi amaka free something be si ne so JH men sama breso obi si monsesan by force monsesan ko je e-justice o se wan no se ye nyina ya gitum se edumre bi a cases no che se de o kan no na edumre bi anya bia na mfiri ni pa bia na emom me orders am ye me nko ne sumitable su bebre enti se mi komu mako nti
by the time say be a fan no aha wo be bie ma ye bebre enti wo be fa ba ko wo be bie enti by the time onye no abre apart from say wo hwem no o say di asem wo say atreje adwuma no ye bebre enti e basa e manu ma slow down na mfiri kofi anasa ama na emom say ye no simple na computer so mi nkura bibia eno ansa me boy ade na abie na de ese me ye no ma ya ti e be ma one cases no ebetimi move ama cases eche no eso ebeba eso beti na afi nso obia hu se obehu se system no gidie bebe system no e na ba bia ezo okotwe sika ansa na ye bibia ma no saa no ma ni nyina to betwa ezo okohu obi epe sika ma no ansa se wokwa se 1 cd a 1 cd no na obetwa enkoye se obi bejo 10 cds ansa na wa yes ade na ma ya de paperless buy omunya yi ni jiwo port o say kwa the national security bia be go do appointment hey fabra nti the assurance ye betimi anya ne say sa e justice ba omo say omo scan the ade egu so omo ye nipo my lord omunya ye nipo omo kro ya so ne enim so okwa tuawe to obe scan wa de o say lawyers no kro mo de ye omo my lord so onim lawyers no scan no nye afianya wo na wo de be ko ye na ye scan e na say wo to dem na say wo bo na wo tua emfa obi ansem enti ye system no de megimi di say said ye wo kan minim said ye tie wo ho de but ye de no de mi ogidie wo mu a say o bo e bia wo be file ade o ye na buo na ayi ama no atua mobile money ana say bank transfer o believe ye nya bi mo ho sa de no to betwa ntu hia so obekọ court kra o be back court ba filing no right for filing na o filing no de o ma court nti ni nyina obeye o filing no ni nyina obeye no computer so ana nti da ye be free case pe na o be court ana ye free case so ajaje nkotro ni nyina computer nya fe na ye be fa file bs paper bi ayera ni nyina wo computer so ana ma lo se minima kenkan na so obi si wa enter ma me say the okase service providers foi na onko enter na wa enter so mobile money ba ye na di mu akronfo nso ba ye o nti so obi so ye akronfo ni pa bonefo na bia o se me serve asomasi me file case we against asomasi na say o manipulate system na sa service providers so den akwankyere na wo ho mo so mo fa training at the moment no service providers no say South African company bi na ya engage na US company bi so monitor enti ye wo gidie wo mu pa na no so be menyi ni se be person be sacrifice their integrity aha ti honor the menyi ni okay enti bato me kaka my lord there on say wo file process no online na ema o invoice asa inti ebetro amount me pese onya aboche mama ye na ne ho no ne fa computer na demonstrate sa we ni mama why e hear me pa why e was about to me okay sana ye ba se si ani aba beto aso justice for you na samba bio so la ye wo Adom TV so na me okay sana ene eguso ede bre we ne yetumi akwakofa high court judge muya am ho waja na adwuma nyina o abetena so obekye mo emranim ene new system bi asije di aba efre no e-justice ebeboa na cases delay no ni nyina yetumi atwam na oto phone so kra obetimi aye order obetimi asama obi edna ba court ukuru bi na abeso okoja no uyiri bi na abeso okoja no sa homunye o bayhwe ni bebia asase won sem sei obechezi sa hu ni pakro no ene utu phone so anu aye CJ was solve problem no ba ye beden ehu se ne kwan so anu na me buta question bi about se ebi wo kro omunnim ayi emranim ana so omunnim kra se entity bi sa ho onim otene kra se akra bebre nim computer mu e beden we ne bisa lawyer ka so obeche ne computer lawyer na wo che se de onipa no ko computer no so atie antie na wo se na me kan we ye me ankasa me page a me bie nse me wo BPID okay ye dey ama me am register BPID no say business partner identification number and now but obi aye ankrankro okosi obi no ono ne de na BPID sa obia o ye litigant awaba court no ye man BPID nti se me lawyer
say me call court na me call start asem a me je me client ni details na me je BPID ema no okay na yetimi edito system no so me nso mo BPID ntimi be file case am the BPID no ene be enter say me the way mobile money amount ID no ana so wo pin number sonko bi ana wo mobile number kra ye sonko sa ena system no so ede ye nti bibia wo be no once I do BPIs no register ebe ma wo list of cases so person wo file bibia wo cause a case no e bia file motion wo file motion na o ma access nti wo ba upload documents no si upload ni PDF nti enya afi na e bia wo ko type wa ye dada na wa scan e no me sa service providers na mu use am for areas a nko phone nim computer mo no mo mbeji sika say no convert wo adwuma bia wo ho no sika ka ma hyehyɛ boa ma no mo ana etwa omo hyehyɛ boa eno ma tena ase hyehyɛ boa ese omo je to omo je sen ye mpezi sisi ya de mi nkra list no me kan e bia na makotwa ntro nti ye behyehyɛ na eche no my lord let just say the justice system e best some filing fee no ana because I say nkofo BBC omo ntumi nko court because of filing fee na matum no koye divorce petition fee bi ubetua ko asase fee bi o ubet nkuko buata kwa me dan kra yesikotua filing fee we ni ade mu de justice ne ba mu teso ana sika na nkasa de emrata ekire na empem bebre no ya de ekoba ne se ebia nipa no a obesi no so no nyame amoa no ko si nipa bonefo so a na ono so de ne de aka ho enti wanimra ahoso na sika na ye bebre sika na enhye da nso bebre na emum nipa nsem we fa no ne drum bi a na amano aye kese but say with this system no say the mekan no say emfo bia ansem nti no de emrase yenye no eno ana ubetua pacho we say eto de bia te say ye waso weso commission ye omuti ye say eto de bia muso mokolokus no moko akohwe ba bia asemra sise bia ntokwa na esi ya ekum bi na obi ekum obi aboni bi na obi edi amoko e justice system mo judges for no mo betimi asan akọ ana say abibia digital internet so internet so nko na mbetena asem die no de e justice no emedane no filing processes no ba asem de say de di asem no saa na eno no evidence say ye kohwe bibi e ko baabi e kohwe bibi a e justice no me yi no free ho okay na bacho Susanna mo so lawyers no say dem client ba mo office no mo be hia no aka na asem a eno e justice be ye fro say bia ye nya Skype na ye de Skype akasa na bacho say ya akra no for example clients were brochire ontime ma ha ya the Skype ni adwuma even in the court so bi were brochire ne so di adanse a court no video conferencing facilities patcho enne court no to meet to Skype me patcho ye sir ye enya afi kra na sha be mfie 9 kra ni minim se Ghana court die ye de sa de ne de ye bo record no me ade de la live ebi ba ko Ghana court ntu hia so obetu kwan ana obekọ say no wotimi ya facilities wo ha wo ha wotimi edi use a wotimi ede ye amu obi mo court foforo na CJ ba ko no George na wood si ye pacho ebi wo ma mo hwe me pacho ebi wo musa nti ade na obi wo case okumase o so san ko kumase ade na mma ne ntena fie na mo nya Skype bi say ade bia no eye nkakra kumase kwan wa enwa te se bruchire kwan nti mo ye na kumase de anya bia no fa VIP a waje 50 Ghana okọ abroche so de $1,000 afi na wo de beba nti wo sha ne hia no aye so obi abeka so betina ne fie no aye eno so de emwa my lord na mpacho na no we de by the way na no de mamusa we enforcement of judgment ye wo nkofo bebe hwana ma akọ court obekwa bia circuit court na appeal aba na okọ high court okọ court of appeal wakọ supreme court na paper bi kuta na say judgment enya hwe e justice here be judgment ho e justice here filing processes no true nti enforcement no bailiff na ebesan abe enforce no mo eno de yentimi emfa machines enko enforce ye hia nipa enti hono de but my lord no so na nyamo na mo ka say the wheels of justice grind slowly na mo am say justice delayed is justice denied o say ye di asem na wie no ye di wie
na believe na ekwa akoya believe no say the oka say nipa boni for nipa boni a obedan hwe say ampaye ye but said the nkakranka for now no de ye ni system in place ye de ebe ya ye mfa nipa ene be enforce so ye hie nipa nti ye putu sa measures nyina in place no na belief no nso no ye benya kwan so amonitor ho said the omo no emme gu adwuma no ho fin ye nye de ebe bia na edru omo so a omo asay no ma my lord adena munni institution bia mama judgment ya ohwe say ye be enforce sa de ne ha me pa me papa okuta judgment no wuja ho it couldn't be enforced adena ye ni bibia sa na ase mo adwuma de munyama judgment wi na mo adwuma no awie adena mo mfa enforcement nka na judgment enimu no the aje say bi a chire say parliament e de bibi sa ba for now the ye emra no the ye ewo hono na de ye adwuma enti say aban ye say bi or the institution bi ba ye de say bi e da go but aban for bibia sa amaya de ewo no na nti mo de say wo wie judgment na no ano no sa judgment be ye adwuma wanya adwuma nde mo anya mo yi won ye wie judgment na ebi asese kobo bibi don komi auctioneer no so system no ebetimi a kire nipa kra eso oye aha nti e no so system no timi bem but enforcement no there for now no ye the belief for na na ye eno so na ya asem no anti Susanna wo final comment bi wa wo di beja yen fa justice ho asem a ye nyina betimi de ho agim na ye nya judgment because sabi kwase ebo na koso wo abonte ne de enye ketu akra na metimi aka ne se ya de foforo aba se ni na ye nya abotare na yetimi hwe se ne ebe ya ni na ebetu mpama ni na ayejie amayen na ye digidi ene bibia tochema na meboafu saa no emwa na ni na aboa eyeyi a eye magana fo ni na ese nso a ese mai ni na nti na ese ye ne se eni na de ho ebeta akire ni enya abotere se ne ebehwa bibia ebekọ ewie peye malo do bibia odi said the lawyer kan no moma yi nyina aye moa na de no ntimi nkoso empen bebre Ghana e she bibia se obi te o enye yi na we di kan bu abam kra but ehia memi wo mi ru am se mi play lawyer fo wo mo ru belifo moma yi nyina ye incorporate na ye nko ye nim na e ba sa e be bo at the end of the day by 2025 na etimia ye Ghana he nyina me jimi di se ensem no ebe contentem e ma problems as I say ye face bibre na ye hu no bibre be free hono malo na we nyina e ho ka obetimi abo a kire e-justice se ye free o ya e-justice no ye aban no e na de asi na ni so se all sectors no na total amount ne 97 million US dollars but judicial service de no de 2.5 million dollars nti dia ka no ye ho am na eko ye say bia do kan port ene yi nti sectors ni nyina aban no de asi na ni so se emre bi be ba Ghana be to say bruchire bibia be paperless nti judicial service ye de na adru so 2.5 na my lord mo de koto mo de enforce judgment na aka na se nka no so ye o 2.5 no Ministry of Communication Omada Roma no mo ne World Bank etimi ama yensa aka say sika na ede ye my lord say unya kwan da de because mo cases say na matisi e di gumo so no ye afem de I was young, I had the best anum say me case and ne Justice Alexander Osetutu. I come Alexander Nifo na Justice Osetutu. Ene ya mama Susanna Nyampon e wo Ghana Bar Association or lawyer ni mapa. O me enu na ombo ya me di justice. Then ube sama obi a nyavim sama no computer so. Ya fa me vim lady afia pokwa yakopon ya adoma next week e be share biom. Production team ni na ya damase. E ma mu nyina mo ene hwe.